actually edman kasa no say uni ma adwuma onu jati adwuma okay say the TV and I was say utimi ye adwuma no thank you adwuma de bi ba e na me ma sheme bye when you show you mo sheme bye so we are not ding yeah bye sometimes you know o nyame a yeah why because in my lifetime no adwuma bi ba na say e thing a sometimes me da o tin be sra hey yeah it mean enemy back on ebe chiro pacho no yesunsun mo me hu say oye me boko enti woda utimi hu iche otimi be cry be dina ka no chechre se bia ha me yi se achia say ha was on me aba o se no chechre mo so won say ahachia ayi si wo ba yi si ade be chi me ba no na se na bofo ne ba ne be chire me pepe me ya na aduma na ejina na menya me 2.0 wow o say begin no o kan asem bi yeah na o say u nim say me dey do na e no na me ti ase no because am for that say o dey do na ye do for that na me so me hu bi da me nim aduna na de ban say obi nim aduma o say e dro say nwanwa ya bi e nwanwa because say ade ne ba na ye mu ye bi before no ye afem no sa na ye be kan no it's here for high Xposed GH na menenam said am nenam ya na baby am de me car for na branch e bi ho car no sani atiti bi ya minim say duro di adwuma no so a magician you say obeba na car tan obekwa banaka na pepa see say brand new na no na me madwe wa me tiase na pese me ben no na me bisa na ni ntia ana okusu adwuma no na ni ntia timi ye car asel class Mama na yama abrante Emmanuel Kofi Akwaba Appiah motors yeah bajo bi abako bi abako na mo so e adumo na we mo wa pa o de bi ame wo ye mo wa ade se ka ne be papa se ne atete pa na obetimi ya maka no aye kama no ya me ka mi se brei na duma no ko hia na se dro kan oh eje dro se na se okay, na pacho ya wan. Oh, we makra haya. Akaha, efa. Buat. Ya dumati ya dumanya ne kasa. Bubu ashi, awu ne sa haya. Tu ba me papa ti ase. Me papa ka ba bi na. Me ma ti ase. Ah man de bi omukunyen. Na so ni anam. Wo mu ni anam. Okay. Na pacho ababo ne se na eko. Uko school wan, you start adwuma ne kra wan. Actually me. Ya nko school no. Actually me ko hands preparatory. Hands preparatory. Ya what not connection. They say ni obi mo. Someone got to school no so bi ato. Okay, it will be on akoyin. We na me call we ATTC. Okay. Na school da adwuma na wo. Tu kwa dey on ATTC. Meduma ya na me call. Oh, and I come in Chiremu. Let us all dey book down. It took for how many years? 3 years. 3 years. Okay. Me pacho waware. Maware po. E mai Mama 4. Wow. Adwuma ye ni. Also 4 5. Sa ada ba ku she 5. E mai na me mai. Oh, actually my first wife no ka baby. Okay. It was an wife for. Na me ni wife. Okay. Aba cha adwuma ya na ye. Adwuma ya. Okay, nti car no ye de ba e bi atete kora. Obi de car ba e de na so hwe kane. What you say? E de be na hwe kane se me de car ba tete. E de na hwe na waka se kai kra metimi aye. Ana minti ana ode ba no picture se ne be ko no in your mind already. Oh, actually edman kasa no se uni mu adwuma onu jati adwuma. Okay. Se de ti bia na e wo se utimi ye adwuma no. So what you say? Yeah. Basa ye reject. Okay. Nti hu ka na se ka accept ti bia me ye. Sometimes ko adwuma de bi ba e na ko na me ma sheme ba. When you show. You must say, we are not ding. Yeah. Why sometimes you know, nyame. Yeah. Oh, I did because like I say in my lifetime, you know, it may be banana thing. Sometimes me da. Ubitin be srame. Hey. Yeah, it mean enemy back no.
Ebe chiro. Ebe chire me. Pacho no yesunsu mo. Chire me, chire me pa me hu say oye me bofo. Bofo. Yeah. O chiro se ne aka na se okono. Utimi ni mbaka no. Wa chiro se ka we so ye ni so ye say. Sometimes don't ahano apenkwa hano bia makwa mutini obu adwuma omutini. Aye me nwanwa. Na me ka say ebi wo ho a ka no se ne bati. Master Appiah, Master Appiah, master ne betimi aye. Enya hwe. Enti woda utimi hu iche. Ai, utimi mbekra ebe gina ka no chire me. Se bia ha me yi se achia ese ha me. Wo san on me aba. O se no chire me so won se ahachia. Aye si wo ba yi ni si. Ade be chi meba no na se na bofo ne ba ne be chire me pepe. Me ya na adwuma na ejina na. Benya me 2 point. Wow, na pacho usu adwuma na we. Mi se adwuma wo very simple. Appiah ba we Kwashima. Now boss and friend say Master Ben. Master name me namesake. Master Ben the other say. Watch that. Oh yeah. Ono no twa view of view better. Yeah. Better no say na 1 door. 1 door. Twa 4 doors. Otimi yan 4 doors. 4 doors. Ah, mutimi yes area. Mitimi ya pa. Say 2 door timi yan 4 door. 4 doors. Mitimi ya ma. Hey, gala 4. Wow, say obide ka ba na bia brochire obronye ni 2. Utimi yan 4. Mitimi ya 4 amount. Bene kama pa un plan say kana ya nwadu. I see. Na your friend say yenko wabrabo mu kakra. Yeah. Say enye say start ya na so be wi adwuma. Oh there be. E ben na wo fa mu sua no ko stu no say na abrabo mu tie. A lot of challenges there. Bibre. Kabichire bo me nkomo. Bibre. Said ye. Say pa say review school no. Na sebina emwa eni ho. Okay. Na emwa eni ho. Tina me na nam sa na. Me bra. Tina me ye itaye ayi Milo cheese, milk cheese. Car ni bi. Wow designing. Me am me design ye mode car no e dey. Okay. Epe tape. On say tape motor ni kitite na wo mu no. Yeah. Me timi ye di shishi mo dey tight shishi na car na nante. Na my remote man na car. Na say wo so ni na car ho e ya de na wo pe. Na me ye pa na me ye art. Oh yeah, art to school. Me art to school nti. Sanya oh, any afa ni echeche mti. Why na bo aso adwuma? Oh, actually me fan say me brand na be farm because my mama na support papa support kakra. And now Usian for how many years? Say uko school for 3 years. About you. Me ngaka say talent in the adwuma ngaka na ma. Man che we adwuma me di 2.5 years. Now to me di hu. Na be sua adwuma we. Na Usian say na adwuma sua tie. Oh, say na make no. Easy. Share. Abrabo asha say e commune chichele. Me ko yeso me ko to adwuma na ye doso. Na ye be 15. Okay. Na me ko to so. 15 sometimes chop money fry e cha me nya bi. Ah na your mom chop money. Dey man chop kakakra. Na say man say do. Share. Na ko ye do ko to money ma chop money dey say dey. Say who want to say yes. Sir. So enemy. Yeah, so dey. So when I say we am meeting no me boy so me brem ho ase. E dey share me seniors in pay for no omo ni mu ona me dey omo e dey me on ball me. So okay. Ti omo so e yom yam kire me adwuma no. Sanda when master quality me e contract. Moko na mko ye adwuma no we. Man ho na o ma fa me. Wow. Na ya fa mi so dey nsuo bi gu ho ade na no dey nsuo. Say ya fa nsuo go on na be na on rubber bi wo e be. Rubber na wo mu no. Enti we say na ba o dey tape susu no check plate na say em pese mi hu adwuma ni. Pese mi hu. Sometimes you dey plate to you dey tape to. Sometimes you have plate. Tape no. What do you then? Say be out boy measure so measure say be ha say na 3 ha say na so measure no hu say nya pepepe say be me twa we say tape to mo ka o tu do we say e kwa mi da say apa na e so man nya pepepe wow no be so tape me be medu me so tape bi wa pa tape ho wo do ani no say ni na da ni tape pepepe wow enti u wie ade nyina na ubeyi ni amani nyina afima na asada because car na me be pe ba ku bi a dey bi me wo ha ne de ba ku bi ba me yam hye me say oh car we dey me nya so master Appiah betimi aye ba me ba ni 2 weeks time no me hu say car na dan te say home use eno na me bi say bra ye ma ye ne say o say begin no o kan asem bi yeah na o say u nim say me dey adru na ye eno na me ti ase no because am for taka say o dey adru na ye am for taka na me so me hu bi da minim na de ban say
obi ni adwuma wo say e dro say nwanwa ya bi nwanwa because say na dey ba na ye mu ye before no ye afam no sa na ye be ka no ba enye dro talent raw talent it will adwuma how many years ni what ho fi we how many it tell me ho no me almost 25 to 30 years really and then what you adwuma ni until what start fi o first workshop we shop me film master chan kra me master adam fu bi kra be fa me ene me ko ye adwuma no hwe me se na me adwuma se no opema sempa ene no so ko kire me fela ye nti me fela se me try fela because the machine na ye fela no oh fela na ye dey fela dey ye se that me brai okay oh ye no white oh ye white see what me ya no so me pa as machine be the hand me say as machine nti me feel on say me master Charles no friend Charles be on na o kire me fela ye ene nti dey go for so kwa jedru because anko wo ye we ya ene na wo sanko wo fela ye ai me ye nyina me adwuma bia no ma e wo ka ma me ntime me ye wow a talent it is so bia de ne car ba car ne se ne tie bia ubetumi restore e be ya mo ene de hu cheso hu car na so car we de me because me hwe ba bia de car ne bi kra be ba no ne aye ho adwuma ne asan de abrɛ so omanye ni yete hey me ba master Appiah na make an owo your friend say abeka free pipe little saint e hono ma odu a ubisa ne pe obia pacho unse na say imrati aba omo mpa adwuma ba hu say bra bi di wachi bra de minim ne pa o assistant wa ono say mapala okay but ono so master o shi na adwuma wi e no ba polish wa ha o sprayer o sprayer ba so no me adwuma nso so o shua so adwuma and obedi sika just o spray wi ano no aye that be what is my friend say bi nia wo ya du fune papa just wo ye body wash I was spray oh yeah ni wi na masan dia man oh yeah yeah dia mo bi oh ene na sisia no obi pese obasua adwuma ne bia de no oh actually no obi o nim se ne o nanga e amamre yeah maybe se because you am master o je me snap e je me sa ska oh na nyama bebre ti wo no pese me hu obi ti o pese obesua bi e de na ohia nsa no aba master Appiah oh they say no say nyama na asesa they say no say Kristo abibie nti oba he no famra sa oh so oba de be 50 million de 1,500 oh yeah obesan ji ninya yeah obeje chop money no beje oh yeah say o say ye amamre and then samba create back create bi na how many years no betimi de asu adwuma oh adwuma ne de ka acha 3 years na wa wie 3 years to 4 years na why qualify okay why qualify it depends say me say no me ko me say me need 2.5 years and because we intelligent yeah between pick things is no I say o be focus adwuma no back rock yeah me ko adwuma ko na me business go challenge wow sir obi ma ko foforo no me business go e ba so me ti do have master bi hu me no say da bi akwa bi woni mu okay ti adwuma na e ba ko no o de ama me na me business ni bu afu ti ne o time bi e ba me ho oh e wa adwuma ni mo omo tete o no mo tete me pa oh mama me anje yeah na be di free at 2.5 years be na be di free at na mama ye okay enti o fi oba street feel like me must adam bi ko ye away by the chance away and so opashima ho okay and so odi how many years or ono po de say ono po wanya 1 year no pa abuchi enti na me ne penti na so me pikin temo pa ono so very powerful okay nti o fi ona aba if you na me ni bisa ko eduma o kwashima and then any experience no do so na nya me shop na nya shop na me ba ko na ko bi shop oh okay ona me bobo me ho na bi me fair shop me bi o da akoma okay and akoma station and how many years and so put there nya be 2-3 years e wo ho na issue to e ha me how dey nsuo ha dwen na be say to eba demod okay yeah but more demod so say nya be 3 years oh okay and if you feel you want to mba apenkwa na me be che o be che bi ona minimum apenkwa minimum yeah if you apenkwa no no aba ha adwuma na ye wo ho oh dan ye eno na wo de ahwe wo manyina Master Appiah ehye no enye easy na sisi akola bi hwe wo
Nkola abom nsu on page masu ya. E de na o so ka kire obi. See Akola young guy. Nkola mo ba ne de da. Ajinyame. How? Ajinyame. Page masu ya ye won. O ye. Me so na ye pa because in Africa me fa se Ghana no. Se bi ahon chene doors no hian doors. Ni obi ana utimi ne back school. Yeah. Me say sa na me so esi ma me we na ska se de ni o ti. Nam sansa na me question e. Na na de bo bra kama. Admission de eye. Ti we ka ji so no nsia. Akola ne ba na se ono so na ni da ho nko a de ano so be sua. Atam ko akola ni kwa timi omutimi se omunhye na omko na yetu omufusa na omastay. So akola ba na se sika pe na edi omanim kan. Yeah. Nti ono oba ya na opiska, oba ya on ni master priska. Oni ni master nya 1000, 1000. Yeah. Akola ni timi hye. Esi adwuma. Pacho o ye adwuma no oni obe nya problem bi nipa ho adwuma. Oni obe wo hwea problem we na ensan ke abada. Oh yeah, ebisi. Na say na ultimate solve no. So car she o mensem da. Oh, car she won them. E dey she o mensem wan. Satana makola na asuma no. Ti adane car ni si na ye hu adwuma na bebia se ne ade na ye kwa no shop no bia kwa ntia se. Go bebia ye yi hu nyina. Ba ye nu de ba ja ne ko so be foforo. Wow. Nti adwuma de risk room, adwuma bia risk room. Car ni ti mi hye. Car ni ti mi hye. Na no sa na hye a ona wutua na ho na etua. O say ka emra wo ho. Man ka emra wo ho. Se nipa no wan shada na o hye wo ka. Wo ho. Ba ya say ye no ye mpa ye ho asem. Obi wo no na afodi ahye wo. Se tuaka. Te ka ne ba me na me ye bia ma ka ewra no. Ba ka ne fam no nke wo say ka be report to asem no. Se ma shi obi ka. En say ka insurance e wo ho. Na insurance certificate risk. See ayi wo risk a woman no risk umpa na me madam for me so no so bi ka she me nsamo da e no pa na anhye bebre etimi ben ne ho etimi kwa machi me sa ka nyina ro pen me madam for bi no so nya sa problem no adwuma ne mra mra wo mu ho e shin gete e normal she gete ne normal ai de normal e na adwuma okay onya uhu ka na so nya kukudro yes onya masa Appiah mpacho fa na matudwa ebia no bi person de che location na fa na matudwa. Oh, all right. Me that's it pass. Me wo latest and school abeka. Yeah. Me ba so free pipe down na over e kwan na fa so ko flat top yeah. On kakre bia on sa left. Shop bi wo yard you ya painting indomie color. Yeah, a black gate. Okay, for na man to na ofi apenkwa so wo ba. Ofi apenkwa so e right side. Okay. So my number is 0244 855 719. And about 0. But first one be maintain 0244 855 719. And about also 05999 79166 0599 79166. Master Appiah number 1 yeka welder straightener car no pa enye to say matches box or betnitri me hu bi da ene kwa mba ka skwa bi ni ebi ni me se de me hu bi na me ma hye me obetotwa we ni etia me baaye no aye bakotwa ni etia me baaye no adwuma no bi o ya me yam hye me tiam say na papa ya dan ene de ya te ye pa che se nya duro sabe wasua wo se ofia na okwa ni nyina ye adesua na mafo ya bayen pa adesua papa obi ni bibi keto wo se ye no ano no ni awunim no obi nim se o ti konipa no no nkyira wo ene mesua bibi minim se wo so asua bibi Xposed GH o subscribe na share mo bi FM Kofi Afọ kwa wo share na from Ben Bruce Majors Manuesi bye bye.